Nā te erua ngā kura no te hāpori o te karaka i Tūranganui Ākiwa, ka whakatauhia e te kāwanatanga kia kati o na kuaha. Engari, tērā te waimaria o te hāpori i te whakatūnga o tētahi kura, ārohe, hei kai tiriwhi. Tiriwha mā nā kura nei. He kore ki tēnā kanohi i te whakaaro e whakariri ana rātou mo te katinga o rātou nei tatau. Ko te koroa te minita, me kati i ngā kura e rua, engari kia mātou he mea hei māma i te huarahi kei mua i a mātou i tēnei wā. Ko nā kura e kōrero hia nei ko te kura tuatahi o te karaka me te kāreti o Waikohu. Engari kua tau te kōrero a te minita i ngā take Māori, kia whakakotahi a nā kura, ka whakatū i tētahi kura arohe mo te hāpori nei. It's good that it's going to be reopening as an area school because the community needs education, you know, right through the years out here. Koinei tētahi mahere e rata ana ki te hāpori o te karaka, ara te whakakotahinga o nā iwi. Koinei pēr te wāhi e whakapaitia ana ka tū te kura haunei, ara te kura arohe o te karaka. Engari ko nā nawe kei whakakoringia e tahi o nā kaiako o nā mima o te poari hoki. We're going to try and support them every way we can, but some of them, you know, are going to have to look at CVs and interview techniques and things like that they've not had to do, so it's very uncertain for them. Koinei anake te rautaki hei whakapiki ake i te kaute o nā tauira kia tū he kura ki roto o te karaka. When I went to this primary school, you know, there would have been 150, 170 kids. We're now down to 80. We've got empty classes, things like that. Ko te timanako a te hāpori kia whakakia aua akomanga ki te kurahau ka tū hei te tau 2000 nahuru mātahi. Raparata whai, te karere.